Hello guys, ndagira ngo mbereke mu ncamake tasika z'ibanze muri iyi atosi cyangwa atoshi global. Iz'ibanze ngira ngo nagiye mbereka screenshot, ariko harimo n'ibindi bintu by'ibanze ushobora kugenda ureba. Muri kubona utu tuntu tugenda ahangaha twibara tuba turiho amasaha. Akangaka iyo kabaye umuhondo ugakandaho ugakandaho, noneho aya makoyini muri kubona hano akagenda agira ate, akagenda yiyongera. Nanone ukandaho kandi ukandaho kugira ngo umayininge. Ni akangaka muri kubona kareba kwikaraga. Iyo wabonye katari kwikaraga ugakandaho, ni buri masaha 28, buri masaha 28 ugomba ugakandaho. Noneho ahandi hantu h'ingenzi uba ugomba kuba wakandaho ni ahangaha hasi, muri kuhabona aha hasi handitse ngo welfare. Ahangaha ukandaho ukabona amatasika atandukanye. Iyo ukanzeho ahangaha rero, ikindi kintu ubona, muri kubona ino minsi kuwa mbere umunsi wa kangahe gutyo haba hari check-in. Ahangaha muri check-in haba habaye icyatsi, haba habaye ubururu, nawe ukandaho ukemezwa kurikiza amabwiriza, coin zikaza. Ikindi ni aya matasika mubona, aya matasika mugenda mubona hano hasi ko muyabona, aya yose ni amatasika. Tubwe nk'iyi tasika sindazikora uko urabona, baguha tosi 30 kuri izi tasika, bivuze ngo tuba ari utuntu dutatu, buri kantu kaba ari amakoyini 10. So reka nkore nk'iyi ngiyi, ndayikandaho bahite banjyana kuma advance nyine kuri za publicité, nzirebe ndindire aya masegonda 30, amasegonda 30 agende ashira. Muri kuyabona nkangaha, iyi ngiyi irimo advertisement ebyiri. Aya masegonda 30 nashire, reka turindire ashire, noneho urebe nkomeze nyine ashize. Okay, amasegonda 30 yashize, amasegonda bari bampaye yashize. Ndakanda hariya kugira ngo mve muri advance, subira ahangaha. Sibyo? Urabona ahangaha task 3 zise zuzura. Okay, ikindi rero cy'ingenzi nababwira nicyo gukora KYC. KYC rero bayikora gute? KYC tuza hano ra hejuru, tugakandaho hano hambere batubaza KYC zijyanye no gushyiramo ngo cycles, gushyiramo abantu, gushyiramo email nyine z'abandi bantu babamo hano. Iyo niyo KYC ya mbere. Email ndazibaha, muraza kuzibona muri munsi y'iyi video. Indi KYC ya kabiri, iyo ukanzeho ahangaha ngira ngo your current bound email confirm this modification. Angana nashatse kumodify email, ntabwo ari ngombwa, ahubwo hano ahangaha iyo ukanzeho niho usanga ama KYC. Muri kubona hari KYC ya mbere ni ifoto, ijyana n'ifoto, hagakurikiraho gushyiraho security cycle na ama email 5 ushyiraho. Ugenda ukanda add, ugashyiramo imwe, ukemeza, ugashyiramo indi paka zigeze kuri 5. Hakaza no kuverifya irangamuntu, imyirondoro yawe. Ni step urabikurikiza, kubera ko nabikoze ubu sinabona uko mbibereka muri video, ariko nahangaha uraza ugashyiramo ibyo bakubwira. Bisa nkaho binagorana, bisaba nyine kugira, kuko baguha texte wandika ku rupapuro. Wamara kwandika ku rupapuro, iyo texte ukayifotora ukayishyiramo, warangiza ugafata rwa rupapuro wanditse ukarufata mu ntoki ukifotora, nabyo ukabishyiramo, ugashyiramo irangamuntu. Ewana, ni KYC nyine ubona ko biri secured, ni platform izatanga amafaranga kabisa iyo birebye. Okay, dukomeje hirya sasa rero, ikindi nabereka nyine, murabona handitse ngo hano, handitse ngo account balance ahangaha. Sorry, hano handitse balance, ngira ngo hano murahabona.
n'ahanditse timu n'izi za rayiti, ariko tureba cyane ni wenda ni kuri timu no kuri balance. Okay, ukanze kuri balance ubona value ya za coin ufite amadolari zimaze kugira. Nk'aha ngaha muri kubona ko total imaze kugira amadolari 145. Aya ngaya ni ari unlocked, aya ngaya ari unlocked, nayabikuza kakanya nayabikuza, aya aracyari locked. Nzategereza ko aba unlocked nkuko mwabibonye kuzageza ageze kuri exchange. Izi ndazo aya nayo ahita bikuzwa direct, aya yo hejuru ubanza kukonvertinga, ariko aya ngaya iyo ageze ku ugomba kubikuza ya hano hasi, aya uyabikuza direct, Urebye ibintu by'ingenzi ibi bindi ni ibya timu. Uri kubona hano hari abantu biyanditse benshi batarakora za KYC. Aba bose ntabwo murakora za KYC. Okay, yarayikoze sorry. Aba ntabwo barakora za KYC. Ntabwo barakora za KYC. Ubwo mwaza kugira mukayikora KYC. Ngira ngo ndabiberetseho muca mukora KYC. Ndumva iby'ingenzi ari okay. Hari indi bonus nayo iri $2 bagenda batanga ku ruhande. Uza hano urumva icyo ukora ni ugusa nkaho ugirisa uzana hano, sibyo? Ahangaha muri no taburo iri hano muri kubona ngo all reward claimed, haba harimo abantu bajoininze. Iyo bakoze task ku munsi hari uduce $2 tuzamo iyo bakujoiningiyeho, ariko udukandaho tugahita tugenda, nitwo tuzaza ukaza kutubona hano twaje ahangaha hasi muri mubona sorry, nitwo utungutu muri kona turi hano hasi twanditseho withdraw. Ibi bice 0 n'ibice 0.67 gutyo biba byavuye kuri turiya tonoze naberekaga. So rero mu mining kabisa ni nziza, ntabwo mbashije kujya muri byinshi kugira ngo video itaba ndende, ariko ibyo nibyo by'ingenzi. Ubwo wagira ikibazo twakomeza kubiganira. Ciao. Mwibuke gukora kuri subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo ujye ubona update n'izindi nyigisho.